Ngayikhetha inkosi yasePhakameni. Ngiyabonga kumdali wezulu nomhlaba ngoba ngime kule nkundla. Ngiyacela uThixo abe ngakimi, angiphe okuhle okuthandwa nguye, okuzosiza umsebenzi wakhe ukuba uqhubeke ngesihle. Masingena ke kwinkonzo yethu kuthi angikhumbule ukuthi unyaka odlulile wekhulunyaka bese ugubha sikhona la ekhaya. Kuyaphinda futhi owami umcabango cishe nabanye futhi bengangena kona ukuthi njengamanje sifika futhi ekuqaleni 1 sigubhe ikhulunyaka sesifika manje la kuqala khona unyaka wokuqala. Ngikubuka ke kubalekile kungenayo isici ukuba sibe phakathi kwalomuntu sizogubha futhi uqala sifuyisa ukudonsa elinye ikhulunyaka sisemzini oyingcwele lapha kuyikomkhulu lethu. Kuyisifiso sami ukuthi kungabe khona mhlambe odidekayo athi mhlambe kukhona la kulukhuni khona enhlizweni. Kungaba yilona lophe ngoba abantu abefana nokucabanga futhi akucatshanga ngokufana, kodwa thina imvama yethu la bekhonjwe khona umoya wethu siwenze uphelele, silapha la sikhona khona sikubona kufanelekile ukuthi sibe la. Siyazi ukuthi ezintweni zonke kusemthethweni khona incwadi la eBhayibhelini eyikhuluma ngolimi ukuthi ulimi luyintembi, lungashisa umlilo kwenzeka izinto eziningi ngoba nje ukhuluma ngomlomo wakho. Kube uNkulunkulu bezosiza mhlawumbe kube sizame ukuqoqa ulimi lethu ukuze kungabhubhi umhlaba ngesandla sakho noma ngomlomo wakho, ukuthi uNkulunkulu asize ngoba kwakhona nje masiqala sifika la sizokwenza umdedelo waseqhamuka izlothi njengoba singale eTafalgogo senza umdedelo khona kwakuyiphutha le kwakuphambuke ulimi kuloyo owayekhona. Mhlawumbe wayeqala ukukhela umlilo wokuthi umhlaba ubhubhe, kodwa ke akaphumelelanga. Siyabonga lokho. Sibonge futhi bekukusho ukuthi singibonge futhi emakhosini alelizwe. Amakhosi kabizwa ngamagama, kodwa sibonge emakhosini alelizwe alele nafukamele inkosi ekhona ephila. Siyawabonga ngoba avumile ukuthi iningizimu namhlanje ibe phakathi kwalomuzi oyingcwele sigubha nawo akhona. Siyabonga. Ngakho ke sisenkonzweni enjengaleyo yokugubha unyaka oqala, kuyisifiso sami namhlanje mhlambe kuba ngikhulume ngicele kuJehova ukuthi akenze inhliziyo zethu ukuba iphuphe emuva la kaqala khona lento ukuthi yaqala kanjani, bese ziyaguquka inhliziyo zethu zibonelele labo ababekhona ekuqaleni ukuthi lento yaqala kunzima. Kukhona ukukhuluma esivamile ukuthi sikuzwe nokuvamile ukukhulunywa ngakho ukuthi ngesikhathi esuka entabazwe eza kulelizwe lakithi wasongelwa amadoda amathathu athi uyothi mawuthi shembe bese sithina sikuphikisa sithi konje.
kuyabonakala amokho ngaboni kulula akuve kulula ukukhuluma into engesilona iqiniso kodwa makuthiwa ke sikhuluma into ezinhle akuve kulukhuni ukuzikhuluma kodwa engelona iqiniso futhi isabalala masisha kuyacaca ukuthi inhloso yalezi izinto ukudunga lomsebenzi ongazi ukuthi waqalwa kanjani siye sizwe kuthiwa kwashushe kodwa njengale kuthiwa kwasala abantu entabazwe kuziwe la kuthina kwasala abantu kwakhona isililo ekugcineni leso sililo leso uNkulunkulu wasipholisa ukuthi masisuka manje siqhubeke futhi sizama ukwenza lokho ababekuthanda okuhle ikakhulukazi ukuthula khona umfowethu la esike sahlangana naye ngala ngakithi eMbombolo umfowethu uMkwena olapha eHammersdale kunepheshana nje wayiphethe uthi ngathi ngingala ngakithi kwakhona abantu ababesakaza amaphepha uthi ke bewanikeza abantu uthi leli iphepha lali imfihlo enkulu kabi ngoba lali gcina lithi ebandleni kunebandla elikhulu kodwa lase lithi phecelezi lase lithi ibandla elisindisiwe ngiyacabanga ukuthi nathi mhlawumbe ungayihlusa lapho kodwa basingaqala manje sithi sisindisiwe thina Manazareta sonke woke sohla sesingavuma ukuthi thina esindisiwe emhlabeni ngoba ileli ibandla kuphela elinabantu onesiqiniseko ukuthi babedlula emhlabeni bangene ezolweni uma isikhathi singivumela ngiyokusho lokuthi ngisho ngani mase ngamvumelanga futhi kulungile kodwa ngiyasho ngithi ileli ibandla kuphela okungangatshaza ukungena ezolweni ngakho ke bekufuna sizame ukuyiqoqa ukuthi ke leli iphepha bese sifundela libhalwe ngolimo lwesisuthu lithi leli phepha kuleli bandla lencwadi ayogodlwa ingavezwa kulona okokuqala lokho kodwa iyayiswabala ngizowasho ke ngamagama abo iyayiswabala kulawa sikhona ibandla elibukhuni kuphela yileli yayisithi kodwa sizolixova kusho incwadi ifundo khona umnikazi wayo uyomfundela umfundisi wakhe mayengakamfundeli ithi siyolixova uthi sobenza abantu bakhona bengathandani sebenza bakhona baxabane njalo sebenza abantu bakhona bathande nemali kakhulu bathande nezinto zonke libhaliwe ngase ngibuza ukuthi I'll translate ngane esiZulwini uthi yena cha ngiyasaba ukutranslate ngilethe esiZulwini ngoba kuzothi kugcina bese kube ngathi into eyenziwa yimi wathi ke ngiyasaba ukutranslate sengiye ngiyifundele lona nje mangifika kwengibabona ukuthi inhliziyo ziyavuma lakho ke mase kule nkonzo kukhona izinto okufuna sexwayo singabathunyiwe sithunywe kunina mkhandlo engcwele umuntu othunyiwe usuke ngakanani emncane ayikho umuzi awukho umuzi
ukuthi mawuzothuma umuntu usukela indoda uyithu angazi noma ngiqinisile kodwa indoda nendoda noma unkosikazi nonkosikazi emzini wakhe mayithuma umuntu kamakhelwane noma komunye umuzi uthuma umuntu oyingane ngakho ke ngiyacabanga ukuthi kuthina sisonke kufuna sizehlise siba abantu engathithi bancane ngoba sithunywa umnikazi wezinto mhlambe futhi angikusho lokho bongixolela obaba nabafowethu kodwa ukuthi angikusho uthi ngiyacabanga ukuthi sambe sigcine sesabantu abaphethe kodwa mangicabanga umuntu ophethe munye ushe cishe thina sisonke singabaphathiswa njoba ngila ngithunyoshe uthi angizophakela abantu uyabona ke ngiphathisile mawusuke eGoli uze ekhaya umuntu ekuphathisa imali ethi wayibeka ekhaya kusuke sekuyakho lo mali kusuke ngiyona ya ngakho ke nala siphathisiwe la umsebenzi kaNkuluNkulu okufanele sizame ukubaqotha imizamo emkhulu ukubaqotha akusho khona sihambe emhlabeni ziyahlahlela izinto nathi njengabantu kodwa sifuna ukuzama ukuthi sibe qotho ukuze kuthi madlusa umyalezo kubantu kube umyalezo ophilayo Mateyu 5:5 ongisiza umfundisi mfowethu umvuka ngilekelele masuka lapho kuye Mateyu sithi Mateyu 7 masuka lapho sithi Mateyu 13 sisuke lapho sithi Mateyu 25 uNkulunkulu uyosihola yena ukuthi ufuna sigcine babusisiwe abamnene babusisiwe abantu abamnene ngokuba bayakudla ifa lezwe kukhona into abazoyidla la emhlabeni engathi uNkulunkulu engasabela leli ifa lasezulwini lihlale kuthina ngaphakathi babusisiwe abalambele bomele kulunga babusisiwe futhi abahlala ngaso sonke isikhathi bezehlisa befisa ukuthi babe bahle phambi kaNkulunkulu naphambi kwabantu ngokuba bayakusutha sizawusutha amaNazaretha kodwa kufanele sibe nomgomo kufanele sibe nomgomo esingena kona okuzehlisa babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakhawukelwa iyezwe umhlaba kuphela sizwa iyezwe umhlaba kuphela uzoma phambi komuntu noma kathana qhubeka ke kuyilokho kwenza izinto engaqondile wena kodwa akusekuthi mina sengiyayisabela amaNazaretha sengikhulile phela sengiyesaba ke sengingangehlela noma inini ngeke kusashutha indoda ingozi kobe sekuhamba umuntu ofanele ukuthi ahambe ngoba ngicabanga ukuthi sengikhulile manje ngicabanga ukuthi bekufuna ngizame ukuyiphatha kahle empilweni yomhlaba empilweni kaNkulunkulu babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngokuba bayombona uThixo ngikhona esontweni babusisiwe abamhlophe ngane hayi ngengubo siyezwana ababemhlophe ngeinhliziyo abantu ukuze babone uJehova inhloso yethu kubona uJehova masi naleyo nhloso ayi isimo solo babusisiwe abalamlayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaThixo siyalabona kube babusisiwe abahlushwa ngokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo nibusisiwe nxa nithukwa benhlupha beniqambela okubi konke ngami jabulani nithokoze kuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini bahlupha njalo abaprofeti abananduleleyo nina nosawuti wezwe nikhona amaNazaretha nina so sawuti
wezwe. Awukho musawuthi wezwe ngaphandle kwethu. Kepha uma usawududumele koyoliswa ngani na? Umbuzo loyo. Ma usawuthi ungasezwakali yini enye ezofakwa ukuzilungisa isimo ikhona? Lapho ke kufuna sibe usawuthi olungile. Uma usawuthi udumele koyoliswa ngani na? Awusafanelwe lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle lomnyathelo abantu. Chapter 7 Matthew. Siyakhana laba bakwethu. Siyavumelana. Siyakhana la kule nkonzo. Kukhona inhloso okufuna sizuze ekugcineni. Ngoba uyeza ke umhla uyeza so qhubeka nazo emakhaya ihlabela lefoni. Ningazindlekeli uyabona ikontelima ezasiqeda unethi umbuko umuntu lento sike sayibona izona sike sayibona ngesikhathi kungena ipolitiki emhlabeni wathi uthi avele eqokwa nje indoda ngokuthi nje mhlawumbe isimbi noma igogile wathiwa lo ufanele ukuthi uyinto ethize wathathwa wafaka itha wafaka emlilo singadlizekeli nansi ingozi yokudlinza ukuba ningazindlekeli kusenani ningazidlekelwa ke asiyeke ukudlinza maNazaretha inkolo yomuntu ikumnikazi wayo ngokuba ngokuzindlekela enizindleka ngakho niyakuzindlekelwa ngikho ngokudliza ngakho wena lemdlizo nje unayo wena uqobo lwakho usudlizekela uyeza umhlawumbe leso silinganiso sikalile esakho nangaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso uphikelana isibi esesweni lomfowenu ungaboni ugongolo losesweni lakho na ake sithathe ithupha so sinaze ithupha ayinibe ngaphambi kweso bese ningitshela ukuthi ngiyangibona ngiyangibona aningiboni ngoba nisithi ugongolo kodwa indaba enkulu khona ulokho ukhombisiwe esikomunye umuntu uyeka lenqoba yogongolo lokuwena mhlawumbe babethi kuhle sizamene ukuphenduka manje usho njalo umfokaze bethu uthi phendukani ngoba umbuso wezulu usondele ake sizamene ukuphenduka ake sithi 1 sibuyele emuva siyoqala la kwaqala khona sibuze kwabasendulo ukuthi yayihamba phi indlela emandulo ukuze kulunge izinto zethu zesikhathi esikusona usho kanjani umfowenu ukuthi ake ngikhiphe isibe esweni lakho bheka kukhona ugongolo esweni lakho mzenzisi qala ukhiphe ugongolo esweni lakho khona kubonisa ukukhipha isibe esweni lokho lokho wena ubokuthi wena ungcono ukhona
Kanti bakubuka njalo nababa uthi awungcono kakhulu. Fu. Oh. Ninganike izinja okungcwele. Ningaphonsi amaphareli eno phambi kwezingulube. Funa ziwanyathele ngeenyawo zazo zibuye ziniklebhule. Celani niyakuphiwa. Sikhona. Asenze njani? Sicela inhliziyo enhle sukela manje siyaphambili. Asicele sizonikwa. Funani niyakufumana. Asifune senze njani? Ngqongqothani niyakuvula. Asingqongqoze ikhonda la kungqongqozwa khona. Ngokuba lo ucelayo uyakumukeliswa. Uyabona mawucela kahle ikhona incwadi futhi esho njalo. Ithi sixabana nje singaka indaba siceli kahle. Kodwa masicela kahle sizozuza. Lo ufuna uyakufumana. Lokho kudinga uzokuthola. Lo ngqongqotha uyakuvulelwa. Omubi umuntu kunina okungathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe na. Ukhona indodana yakhe ngathi mayicela inike itshe. Noma icela inhlanzi ayinike inyoka na. Ukhona? Cha. Uma nina eningalungileyo nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle kakhulu uyihlo wena osezulwini wobapha abacela kuyo kuhle. Amen. Masicela la kuJehova uzosiphinda ezinhle. Umfundi qhubeka naye. Matthew 30 no Matthew 35 emabala. Ngalolo suku uJesu waphuma endlini waya wahlala ngasolwandle. Kwabuthana kuye abantwana abaningi, abantu abaningi. Wesuka wangena emkhunjini wahlala. Abantu bonke bema ogwini. Washumayela kubo okuningi ngemfanekiso. Kuyezwakala. Washumayela ngani? Ngemfanekiso. Lemfanekiso namhlanje wayesho ukuthi izoba khona. Wathi bhekani kwaphuma umhlwanyeli. Kukhona indoda la. Kwaphuma umhlwanyeli. Wayekohlwanyela. Wakofaka imbewu emasimini. Ekuhlayeni kwakhe enye imbewu yawa endleleni. Zafika inyoni zayicasha. Mayisiwele endleleni imbewu isobala. Angithi kuyabonakala. Zafika inyoni zayithatha. Enye yawela ogedleni. Ingenayo ingena emhlabathini omningi. Yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi omningi. Iwele endleleni zayicosha inyoni. Le yayisiwela ogedleni. Mayiwela ogedleni ayangaba nawo umhlabathi omnyeni. Akuphelanga isikhathi esingakanani yavele yashabalala. Akungenzeki lokho kuthini. Kepha seliphumile ilanga yahwamuka yabona ingenampande. Enye yawa emeveni. Ameva ahluma ayiminyanisa. Inhliziyo yethu. Kepha enye yawela emhlabathini olungileyo yathela ukudla. Enye ngenkulu, enye ngamashumi ayisithupha, enye ngamashumi amathathu. Sindisiwe thina Manazaretha sonke woke sohla
khona umbuso wezulu wofana neintombi ezilishumi nekhona umbuso wezulu njani njengeintombi ezilishumi ezathabatha izibani zazo zaphuma ukuyokuhlangabeza umyeni. Angithi sila manje siku 101 sizohlangabeza abani kuhle lo kepha sihlanu kuzo zayihlakaniphile nezihlanu zazeziwula. wena akozoyikhethela uthuwela ngapha sokubuka ngezenzo sobona umhlangathi yothi uphele yobomama lapha intombi zinjani ziyishu ezinjani zihlakaniphile ezinye ziziwula. wena ke ozoyikhethela uzoba ngakulopho uhlangothi akumina ngizokutshela kodwa thina semlindweni kulo Eziziwula zathabatha izibani zazo azathabathanga amafutha. wena ke wazi ukuthi uphethe siyabona thina kuphela lo mhlangano esikuyona ukuthi ubuphethe noshembe futhi uzobuka lokho kodwa ihlakaniphile zathabatha amafutha ezitsheni zazo kanye nezibani zazo. Mina salibele zozela zonke zalala. Kwamenyezwa phakathi kobusuku ukuthi nangumyeni eza phumani nikumhlangabeza. Khona zavuka lezi zintombi zonke zalungisa izibani zazo. Eziziwula zathi kuyihlakaniphileyo siphena amafutha kwawenu zicishile izibani zethu. umnyama Eyihlakaniphileyo zaphendula zathi cha funa anganeli thina nani hambani kwabathengisayo nisithengele. nekhona hamba kunjani hamba ngoba masinika lokwe ilona yona mayithatha kwakhe kwabelobu ilona lokufuna igodlela into yakhe nekhona ilona lokufuna igodlele into yakhe ngoba mayidedela into yakhe ingathi khona kuzomehlela. asilalele iBhayibheli Seziyokuthenga kwafika umyeni wafika umyeni eseyilungile zangena naye emthimbeni umnyango wavalwa. Sisesontweni angithi kunjani sisesontweni akekho ozovalelwa ngaphandle khulu. Kwafika ezinye intombi ngasemva kwaloko zathi Nkosi sivulele. Waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginazi. Awu singase siphikwe na kodwa sophiwa ngemisebenzi uma senza kahle ibani izobe igcwele futhi sina zigcwele asinankinga siphethe nezibhele ugada inhliziyo siyezwa ayiphakele kodwa singakhohlwa ukuthi ushembe suka entabazo senzela njalo ukukhumbuza kancane ukuthi lathi izwi yothi mayithi uyakhuluma ethi uqondisa izinto bese bona bese bemphikisa. Angasehleli ke thina maNazaretha angasehleli akungenzeki ukuthi la kule ndle sikiyo niyazi idemoni lingani maNazaretha inixoxele ngani idemoni linje ngeke nje uyibone indoda iqhamuka lapha ngoba uyabona ukuthi izobona ukuthi ayiyena wala endlini mhlambe qala ikhethe inkosi bese igqoka ingubo siyibhabhathisa sesiyibhabhathisile bese iqala isingaphakathi ixove mhlambe ivele ithembeke eqala ixove wona umsebenzi kaNkulunkulu iyothi suka emva kwalokho ibiphuma ihambe kuningi esesikunotisile kuningi bese sikunotisile ukuthi uyahamba nomuntu kanti umuntu unama plans akhe nihamba ndawo kanti umuntu uphethe izinto zakhe bayazi abaphuma sephanthant kwezakala bayazi ngakho ke asingadidiswa ubani ushembe phela nezulu akwenzekile lapha kuphela nalapha ngakithi efolweni kwenzekile nakithi efolweni kwenzekile kwasuka amadoda nje nonhlamlelo uthi nangakubo ukukhona kwasuka amadoda nase Cape Town kwasuka amadoda ayisethi nawo asewushaya
Hayi ngeke manazaletha cabangani hlakaniphane lifane nani kodwa nibe mnene njengani yabona uyehlisa inhliziyo kukhona izinto ongeke usakwazi ukuzenza lokho makusukwa lapha abanye babengekho makusukwa lapha kuzwa ngane ngikhumbula songena ngomhla ka3 yathi qhamuke ezansi inyanga yezulu sesiyimisele sithi hayi namhlanje siyangena futhi kubonakala ukuthi hayi kuzokwenza kezinto yayisikhomba phambili kule maqadini ngaleso sikhathi angibabonanga ufuna ngikhuluma iqiniso kodwa ngezwe kuthiwa khona u3 ngaleso sikhathi owathi akanti uganga ngathi basuka bawelela ngayo wabe dinga nje ukuthi abazobulala umuntu kanti umgomo kwakubulala uyazi kwesinye isikhathi ungcono umuntu okushaya ingozi ngoba mayipholile ingozi ngiyathaba ayingodo okushaya inhliziyo singayishaya inhliziyo yomuntu maNazaretha inhliziyo yomuntu ingozi kabi ngoba kuyaphuza ukuphola futhi kunzima ukumbuza omunye umuntu uthi kwenzakala uJohn uqala ngiyayeka phela nginalento lena engafuni kahle ukuthi ngibuye ngiguqe manje ngibona yilo nginyakaza njalo naye yahlupha kodwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu okumyalezo cishe ukuthi mhlambe kobe kwanele ngoba kuyimanje kuyasho ukuthi hayi eqaleni wayekhona ulizwi cha uJohn uqala lapha verse bese unginikeza 3 isahluko 3 lokho esakubona uJohn uqala isahluko sesithathu indima yokuqala bhekani uthando lungaka niyabona uthando maNazaretha mhlamba niliboni ngizomhlebela ukuthi uthando hayi ake kushiya iBhayibheli asinikelona uyise lokuba sithiwe sabantwana bakaThixo nikhona sonke amen uthando lusobani singabantwana bakaThixo ngakho lokhu umhlaba usazi ngokuba ungamazi yena kuyacaca singabantwana babane amukho umntwana kaThixo phandle kweNazaretha nikhona amen ngithe angingatshazi ngiyabonga mfundisi ngithe angingatshazi ungene ezulwini yimi lo imina lo mhlawumbe beningazi ukuthi ngifikile kodwa futhi makuzolanda umlando cishe ngokuzalwa kufika ake ngiqale lapha kufika umuntu ngisixoxe lo ma senginomusa ngiyindoda ngakhela imbombolo uthi uma bese khona isikhathi lesisihle mawufika nje uphuma emabandleni bokunikwa inkonzo bafika khona inkonzo base beyanikezwa sasisontela kacela babe khona onjilo umthokozo kwashaya la ekhaya umfowabo kaMphostoli usiyakhuluma ke waqala kwashumela ubaba akangasho lutho wayesesukuma uma usethi lezi izingane zifanele kuba izingane zala ekhaya uthi kwafika abafowethu abathathu babehambile emhlabeni uthi kwase kufika umama othizwa iNazaretha wafika wathi kuzohamba ngombika kubaba uma ngifika baba ngibike uthi seniyothola ingane engazokufa njoba ngikhona amen nomfowethu uhamba esekhulile na lapha pheshe eHomis uhamba eseyidoda esenamadoda naye uhamba esekhulile sase siba khona ke thina uthi ke uma ifanele lengane ukuthi ibe yiNazaretha ngoba yatholakala kanje amen amen ngoba ifanele kuba yiNazaretha zuzwa ngokuzala ekhaya mhlamba bake ikhingane umfana uba ayizayiphoqoqa sekuthi ngelinye la sengikhona
kugula ingane yami iyadlula emhlabeni. Ithi mayisedlulile emhlabeni la sengakhela imbombolo njengoba sengishilo ukuthi bese ngisembombolo. Mayidlula emhlabeni sekufika siyangcwatshwa kwakolesi kwase kuba olesihlanu kwaba yisabatha kwashaya isikhathi ukuthi kufanele kubaswe. Mase kuqala kubaswa yayisiqala indaba lapha kusuka intombazane eyayifunda lapha yasekhweni lami ihlala kumina ifunde noMavimbela esikoleni. Ethi lengane lena ngiyabazi abantu ababehayiza ishe ngathi ifuna ukuhayiza bese siphuthuma sithi akwenze njani edayi angihayizi kodwa khona into engiyibona ubona uthi khona umuntu oqhamuka la upholo umuntu yabona ke makusashonwe eqhamuke njengala uqalisha uva bese thi lo muntu oqhamuka uthi ugqoka ingubo emnyama uthi mayingena inenkanyezi ngala uthe masefulathela inenkanyezi futhi ngemuva uyabuza uthi ingane ningcwabeleni ngocansi lomuntu ucansi lomuntu belikadelwe zenjani bese thi unkosikazi wami aye lapha emgibeni ukwakhuluma umgibe umvangele ekseni athi abheka athi ha ucansi likaBoy wakasha pho ubuthuleleni athi phela mina bengihleli angithi siyazi sihlala kanjani masilindeni kusho ukuthi kwabonakala into enhle kwathathayo nasetshenziswa. Ngisenze njani le ndaba ngenze ngingakwazi noma kufanele ngiye ethuneni ngifike ngithandaza khona kuthi ngakusasa qhamuka insizwa kaMhlongo le ekaba iboy esetafalco hey nayinkingi ngivelela baba Mhlongo edaya kulutho lokhu hawu kanjani wada kulutho na ethamba othenga ucansi ithi baba Mhlongo akukhulunywa la ngocansi oluthakwe kukhulunywa ngocansi ogqitshwe emgodini nengane ethamba yobithenga ucansi bese ubiza amaNazaretha. Yonakala into madoda yonakala ezandleni zethu yonakala ezandleni zethu kodwa siyiqoqa kanye ethi ma bese ngihamba bese ngiwabiza amaNazaretha kwasonto ebusuku kwathi ensukwini ezimbalwa yafika nenye engaphambili kwayo zafika zangena uthi unkosikazi wami masayibona uthi bezihlezi endaweni enhle abantu abebekhona bebegqoka ingubo ezimhlophe bonke nazo ziphakathi kwabo kuyangena ezulwini la ekhaya. Zama ukuyiphatha kahle asizabemba sisemzamweni sikhona khona emhlabeni kodwa imizamo ufuna bemningi ngasekuzameni ukwenza izinto ezinhle. Right. Umfana wami bamaza ba iphutha lami leli ngalenza kodwa ngilibone ngoba esedlulile angilibonanga esapheli wazalwa kwaba kuhle kwaba nesifo sokuwa ngesikhathi inkosi ihlezi konkosi emaqadini kwavele wabo ngasuka lapho ngashona enkosini mangifike enkosini ngafike nganikela yababaza yethuka inkosi yathi hawu inyanga yezo yathi hawu hamba uthatha amafutha athatha waphila kokuphela lo mntana utholakale kanje ngaletha abasekhwini lami ePotchefstroom ngeza nabo enkosini ila bezocela umntwana womfana uma befika la enkosini yasiyababusisa njengokujwayelekile wasuka wagoduka uthi masele ekhaya umakoti angazi ke nami kulindwa kanjani ngoba nami angikwazi ukulinda sekufika kabakuba bangasekho emhlabeni bathi bafikela la kwami bathi kunkosikazi wami kade sihambisa umntwana umakoti kaMfowethu njengoba ayimcelile safike ngalindile lo mntwana asibange samshiya la
sibese sibona ukuthi asimlethe kwena ngokubengalindeli wakhulela wakwamzala lo mntwana wakhula ke kwakuhle ubeshaya iventure yami le ayibovu eyaqala ukwenza umsebenzi lo wokusiza emaphoyiseni zayingakandi imoto walayisha nje amaphoyisa ehlenyuka nawo uthi emva lokho wagula wahamba nje wathi babeqeda umasha eTafalco sathi sifike ekhaya ngithi kwaphela 2 days wavela wadlula emhlabeni mase edlule sekuyavuka ukwakhuluma ngokubonga umvangeli la ngithi ke mina iphutha laba kumina ngisole kanjalo bafathi ngoba wakhamke ekhweni lami kube khona izinto esizenzayo zokumtransfera ngoba kwakho lapha simthathe simlethe ngala kodwa sengikhumbula lokho sekulate ngimkhumbule ngase wayimuhle enhlizweni umntana kodwa ke ngiyethemba ukuthi nabanye basazoba bahle ngakho ke ngiyacela kwamfishane umsebenzi kaNkulunkulu uyube mude ukhuluma kukhona kusekuningi kusangaqhubeka kodwa ngesizathu sokuthi kukhona eminye imisebenzi ongafuna siphazamise ngiyacela ukuthi engishilo kube kuzwakele kwabangcwele ngakho ke isihlalo sobukhosi ngiyabonga Dalwezulu nomhlaba ngiyacela Nkosi yamakhosi ukwethula lo mthwalo kuze kudedeleke imisebenzi yakho ngiyabonga amen ngiphe Baba izindlebe ezivule
Asibheke enkosini.